Svima ljudi, ja sam Aleksa Kovač i danas ću da instaliram, znate moje ime, danas ću da instaliram Windows OS 7. Ok, počnemo ovaj miš, s kime krećemo. Znači, ok, krećemo, next. Instaliralo se. Ok. Dobro, čekam. Stable installing services. 3. Ok, next. PHP 2000, datum rođenja 2010. može. Ok, ovdje je public location ovdje. Ok, znači ukucat ću. Evo sad ću. Samo, Ajde, požuri, molim te. važim, sad ću. Ok, hvala, evo sad ću. Instaliram pin. Ok, 2010. kao što sam rekao. Ok, welcome. To je sve za danas. Ćao.